Mama wa kwaba wa frame Ajoa searching mestel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell on so for more news. Nipa ya okase eye NPP communicator na okyerese Oman Penida da John Dramani Mahama ena NDC amayoku no mokra de money right se mo question government ya ewosi mo bi so mo ensensem efa education sector ho health sector ena sectors in kayaka because Oman Penida da John Dramani Mahama bebu amembo no ye bibia basa titru pa energy sector ho ye da do so mo for good years Oman Penida da John Dramani Mahama yeka also until so dogo bi nuabe fa no we be de su we de su mu and amount for one companies e could have say amount for withdrawing operations amount for enya senketo akwa Uganda ha no because since the we asna kwa kodu no light no wode ye bibia en kan na ye ma me mo mu ye nanam omu use light no we live normal because say light in kan wo but light be kan ye ho na ye bibia ye charge phone wode operation wode eyiti wodi boti just say light ye bibia Oman Penida da John Dramani Mahama se ye nti amo no man light more no class ye tia light demba in Ghana focus na de e wo energy sector ho na NDC for mu ano sende mu bekasa e de afa NPP amayoko na o kire se titru pa health sector sika Oman Penida da John Dramani Mahama be di Ghana konwa so de ne sabo mu odi no health sector a sensitive sector wo Ghana ha no ma kire se one face kan ko ha yale fu one first can shema wa I painful no Oman Penida da John Dramani Mahama wante odiye die Joyce ababa we on Facebook you see depression aka ya on my phone so osia bra kokko kekense bebrebe is ambassador ai omo chese de enti o kasa wo Facebook na de adi na so Oman Penida da John Dramani Mahama we suro aboa yarefo anya ne mobo ode ne sa ebo Joyce ne sikem edi e wa abro mo fa ne so onye 8 ambassador enfa emagana nti Oman Penida da John Dramani Mahama de yakasa ense so oken bi kra yenti ensema NPP communicate de etujwa kan na me wo kono ye ko NDC era he ne nwura e na afa hospital na afa brogo baako brogo si e twade ati wo fa bi ankoda no ana NPP ababa no aye me no kasa kono de ye komisi fomana de ye komisi be kwai de kuma wudi obawia akaso mo twa presence so kwako bia no any other areas ya ni na facilities me no kasa compete ni na NDC time 8 solid years woman for blog baako kase aba cement baako nkon abayi bae watimi a complete sa project ni na it in terms of health party eba equipment abaye distribute throughout the country hospital bi okromi bia anya hwe na bind the akade ne niam beti akutrement ebebo anwo dwuma di akoso o ma ti agenda 111 mesinya me admo February the ametitia February March ye be start a commission of agenda 111 a project one yes asia na NDC for say enye no etimi nia e ba hat de aban wa ya de pa abuma me fa bin so wo ho unimu se aduro da bia meka me say aduro enye yogurt enye farm na obi o fridge a wa yi se o menum unum aduro because hunam bia no aniema nkoyie na uhia se aduro no na ma hunam bia no asaba no ho so mo atimi dia koye adwuma enura na yantimi nya Ghana ha e free abrochire ba John Mahama di 17.5 VAT netoso ye ka John Mahama asemo ya na bi mu fi se abere se ni dia na ye pese ebo abro dia bo Ghana fo pass dro onipa hia dro anu man body no ultimacy ni wo so because when you are sick productivity back off from because you cannot work and abaso wonu obi a what this 17.5% atu nro so na ne say 24 hours nipa nkoye adwuma wo kukum ya nyina me akọ o ti ase John Mahama bete okunkum Ghana fo nyina me ye free ho na wo enduro kwa na nipa na ye adwuma 24 hours na now okoto do now dey sa 17.5 na to so ebe den watimanya sikatwa o ti ase when ye ba ya ne ase no
MPP for ye yi sa drugs na ye nye wo man hwe na nsia budget ye kan ye won say ye yi sa nema ni nyina free so and locally manufactured drugs no wo crowd sa nema ni nyina ye yi taxes are free so we ne frɛ no ɔman anase aban a ɔdwen ne manfo ho hwɛ wonim sɛ Ebola ye sɛ ɔba under John Mahama time wo ye sɛ ɔba nye sɛ ɛba yo Yema John Mahama $75 million about 10 to 1 cry bizano 10 to 1 boy one cry was $75 million John Mahama niska sika any John Mahama Ebola yes eba o ma no kwansi ha o ansi ha what you say $75 million bisa say wo hemfa ko ensifo sika okay Joyce Jujo some say Jujo say oti Germany o say wan ya was no ne John Mahama o mkofa no say won na ambassador just wo kwa ensifo sika hu nyina what you say wo kwa ensifo hu sika just health there na onim hu mache watamwe na wo de hwan na ye won watamwe no de omo ye so it's never basa and a course so ewo maimu and then obi baby say and a COVID tax and then unim say COVID to Ghana for near what 2 testing centers you will KCC and Noguchi yes and then met catch say there was 63 centers. It is all besides say COVID center and I say COVID taxes no I can show you 63 centers beka existing too no etinya fe ne ya je wa yi wa ha ya de ko Noguchi akoye bia ya fa kire ha ya Kumasi sound ebi wo ho se wia omo se si bi friends regional hospital omo se si another one wo ho a 63 under health it me catch there wo say eniema ne bi wo ho a wo se Ghana for enya ahoto ambulance asem ana wo kai minia hwe da bia ya na me kasa asem we say problems the nipa wo problems challenges nipa will be or how one kasa nipa will be na mom say o yare a na hu say o how na bi de bia chi say yare pa chi to ha na hu say be malaria pa chi madam fu bia obekọ na no hu nyina agunwa ho ti say be ma ya mre light soup go ntimi no what you say na hu say yes problem no e bi de bia chi at any point in time we obi so health mu say obeboa ma wanya apomuden a ho say odana say ambulance no e bia de me friend hospital because who wura eniema wo mu no say putupru yare towa na wuduru ambulance no an ambulance ne bewa you can be saved near the 307 abeka existing one. What you say? Yamwa emma nipa na adwimunya ne fan say ka no cross area ha ka no cross constituency ha awehemu ne say bibi tumi a the proximity e be ba be fam ya kontam no kra no e be boa hwa nipa bebre nya broche na ye omu few ba say ho systems ne ye adwuma say bibi tu ni mpofri mu a ambulance betima be fa na call hospital ntam no eno so be boa enu ne kofa sa agenda 111 na eba egwa na say na preko 101 ada obi aso ensusu ye hun say district na ye hia say ye besisi sa district hospitals no na aboama sa referrals bebrebe no eswate enna domama no so baby on the chip compound no want hospital system na say chip compound community nurse te wono e de be no betima oh, BC will see agenda 111 district status. A district hospital status, specialties bet ma bemwa. Se bibia a tre almost sono, a bet me abwama ya solve what district wa manipano. So niswadi huna eso MPP for no. Eso eti ye kache Ghana for. Munya botre. Ye nya reshemu, ye nkoso nya reshemu ma ban no. What you say? Hwe budget ye dia betu we. Me see drugs pharmaceutical media my cancer budget ni do tu ni di watu ni di ankasa inkunim wo budget mo sa budget we ya fa di inkunim ana chesenye ya dia waso ka no kwa pa no sa budget we wasi wo hu enanse